ga intin kita tetinu ho validia kampinga nde agoma so tara tetinu na tatua rantang manga kole itang diang kau rantang manga kole nang kitai kau Yo, tapi Omedik dari bikin olon buah casua rei atau perlu tombol amia witi tegia nengal itu kan nengal detail luta adakah pahyoa Omedik adakah ting atau tua itu turun tuat jangan contoh buku lite kita baik oleh lami begitu kalau saya ada sekayon itu minta nama ngeraho so kita ada ting itu ni ata pas ting ata nahu gupatum ka Omedik remia laring mose kirko cho isende semadi tega ko bletang sisig atau mungkin co amengo misalnya laring mose de co reveng kecil satu perlu ngevit berkivantar aja kita lonto saksi camalan acara itu begitu kalau amengo pambletang sende semaga ko pada saat one bokak naik di itu po pandai tin mungkin reding kita tanggul itu apa tuh pecinta itu pandang cai Iyo anak. Jadi tombo tetinu atau tua. Wali gauk, wali sara, data tua, ngasang one anak, one emak. Aiti tetinu ho, tetinu lanak kamping emak. Wali diar sangger pandai de emak kamping one anak. Nde aguma. Ai nondon lende aguma becak gerak bidang dia patine tengah anak itu boleh kone loke baca one tara. One sekolah duhu bangkan duhu puung duhu deit tara mangan bate di siame, serong di sempong, walis kamping ende aguma. Taux agu takus, one mai ngasang tetinu atau tua. So tara tetinu na tatua. Rantang manga kole itang diang kau. Rantang manga kole nang kitai kau. Amanga lopat matam deh. Bendul batu, becala tanah. Mangan ngasang oleh. One ringin tis kau, one nepeleso. One cuma dungkah, one pala cala. Landing lagi tu hatara mangar so. One mai hitu nana. Ngasang tetinu ho. Tentu siro tahu. Siro tahu ngasang ACKE betagunara. Siro tahu ngasang ende aguma gitu koleng ende aguma ho maksudnya ende ma anak rona. Ende ma ACKE. Oleh siron boga neteng situ teman sebanan. Tegi naik canggih, tegi tuka celeleng. Kurut ngasang tetinun ngasang ende agum magak kulite. Jadi mai sirodaku ho sama lain. Meu beta lain, meu amang lain, meu ACKE lain. Ngancing dari tahun ko. Dari tahun. Oleh gitu kan. Kaya hanang go kanang ting tino tu ko Omedik. Hanang lantat anak marawa tu kadi hakana empokoed agua velang gerpean sih. Harus berarti ACKE untuk kalau kembio ko ya dade ko to ko co itu gitu atau perlu apa? Atau perlu kita sebenarnya co saksi lain. Oh harus mah saksi lain ko. Ai tombo ngasang tura one ngasang one bura gu ceki gitu tong. Tombo tetinu. Ai dia mati sendet. Mori neka ketara ngasang iteta na corona. Kut kain kamping de kain kamping jari sama lain. Ho kain kabel lami ho du punuk lan. Kut vali di au sema.
Wali di Agus Sende. Jadi intinya ke isi emak. Agus Sende. Latan isi emak. Agus Itu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih ya pada di akhir betul. Tapi mak kalau saksi deh. Saksi betul. Saksi anak Vina. Itu bonga sanga vinga aku dadi udah kata tinun gitu betul. Yo. Boleh gitu gak sedangkan aku anak Ronan ya. Gitu. Sehingga one maya acara gitu mangaya nilai ndeng aku raket gitu. Ndeng aku raket gitu. So hanang kowe ka manga talelon manga ta saksi. Manga talelon ya. Aku raket sanggeda apa? Sanggeda taib. Sangger tombos, sangger pandes. Pongos tombo kata iyo. Gampo sangger jam. Iyo, gampo kata itu dari segi tombo tentang tetinu gitu. Kemudian kayak Omedika apa ya bahan-bahan atau perlu siap lah anak bara. Iyo. Kita wajib sediakan bahan tuh ke bahan cuma cenderamata monitor melatih gitu. Anak bara betul kak. Ini baik datang. Sempoko itu perlu situ. Dama perlu situ. Mewakili karena ata tetinun ko anak bara buat tukar. Wali dia kamping ende aguman. Ini vain mulai ataronan mulai. Lani anak bara di sekolah empo dia isende semayu ga mga tang. Mga tang ko lang ngari si. Ay cokot ba nakita mo iyo. Mga tang ranga. Begitu. Jadi kalau may tetinu gitu boltega, intin kita tetinu ko, validia kampinga ndea gomma. Latan sangger bidang di adise. Tinu ngagu apa kali tadi? Agitu ngasanga balas taur gauk dema gauk dana. Pokok tu apti tela lemar teh. Hain kawe. Selek apa istilahnya? Polia pasesapua selek kopi tega. Begitu. Itu tarangkawan lem. Rantangan cek to ya vale ami titeta. Rantan to ngan celelo ami tite. Lelo, lari lelo dite. To tavur. Ay itu kalau itu kalau gega itu kalau gega. Dan sampai ko pas to boleh tiga oli mehogi. To tavur. Oh, gitu to. Lani kut rasa lite ute pandai di sea votet hang pandai di sana. Begitu. One venko bekim. One tove venkom, one baju pakai, one songkong redung. Gitu kalau ngasang kende, one handuk redung, one kebaya pakai, one tove venkom. Asal situ. Empio Omedik, so itu reveng itu ga, reveng lontoa mak dis kita kalau itu dia. Lonto mak. Dan mak dis kita. Rantang go tadi si oi. Rantang sengkelebat. To pandai sengkelebat tumbuh. To reveng. Reveng. Cih itu ya tepas na reveng itu. Hiat ngasuh ko hiat cucu ko hiat oniriha. Itu kalau pada reda sekali pas. Ata pas kita kolega. Ata tombon kolega. Aseka atarea ata betan. Aseka ata bebahan. Betalain. Ai masing-masing buat tugas itu. Tuh ngongar vengalatan di masuk rencana gue. Oh ya maami ya. Rencana kita apa? Tetap hiat ngaso. Hiat ngaso. Ame temang diri 15 kali ya. Ame temang enggak. Manga sate palibuan. Oh gitu. Oh, cerita tangan cen. Imbilain gitu. Atau imbilain. Ame bantang sama. Tapi neka senggelebat kalau ngobenta dana corona situ. Kaya reveng apa hiya buat tahu mendik, reveng kita tebak mag hendep. Tunggu tersinggung rantang tersinggung gitu. Leso apa? Biasanya tete ya hiat ngaso. Emetu 15 dia. Te mangaya tipis bibin koleh hiaga, one hiaga lemah merah, one hiaga bibir batu. Tentu manga one ya bijan, one maya tatu amang itu salah satunya. Nah gitu. So du reveng itu dihaga ya mendik, reveng dihat ngaso ko ca anak kata indi lain pedang reveng itu kan. Coba reveng bawon kat gua atau perlu caw gua tetap tombon. Tetap resmi tombon. Pakai tua. Ma. Tetap tombon. Coba reveng go ma. Yo. Tara manga kutombo balas jasa kamping itelami. Gitu kole itende. Gitu kole itema. Kut bael ngasang sekai kole ngasang lebeta lain. Oleh toe kurut go purite, toe kut go kut be ngagu becang ngagu ite toe. Tapi boko mangan none ami ho pande di tema. Bidang dia pati jari di te.
poli gitu ga runcung dureng dite, paki walis dite, honeng one amiga, haeng kavelami pagat manga. Honeng one amiga, dumpula minuk, haeng lami kave. Sangero ne haeng kave dami ma. One lesoho oslamia kuruta torok agu tombor kamping agu ite. Rantang manga kole ngasang ita diang kami rantang manga nang kitai. Jadi one ami kole mak kurut pecing agu bayan kole lite. Hiope anga latinu dite. Hoi man. Kurut sabia bayan agua hang agua pandai di anak musimai. Pandai ute di sevotem di anak. Jadi homan kepiang lan. Begitu. Tunggu dulu. Cur bang, go ma. Ya. Tanah manga kutombo balas jasa kamping itelami. Ya. Gitu kole itende. Ya. Gitu kole itema. Ya. Kut bael ngasang sekai kole ngasang lebeta lain. Oleh to kurut go purite. Ya. To kut go kut be ngagu becang ngagu ite to. Tapi boko mangan none ami ho pande di tema. Ya. Bidang dia pati jari dite. Poli gitu ga runcung dureng dite. Paki walis dite. Honeng one amiga, haeng kavelami pagat manga. Honeng one amiga, dumpula minuk, haeng lami kave. Sangero ne haeng kave dami ma. One lesoho oslamia kuruta torok agu tombor kamping agu ite. Rantang manga kole ngasang ita diang kami rantang manga nang kitai. Jadi one ami kole mak kurut pecing agu bayan kole lite. Hiope anga latinu dite. Hoi man. Kurut sabia bayan agua hang agua pandai di anak musimai. Pandai ute di sevotem di anak. Jadi homan kepiang lan. Begitu. Ay gitu ngasak Latin. Jadi lagu man ko bukan la taya polia atau polia pengasang polisi apa Iya, Bantan Camat deh. Sekaisio Begitu. Anak bara buat. Tema yang gol ko Omenika mungkin masing-masing neting anak pa mga cenderamata ko apa istilah. Iya manga. Amtove ko. Tergantung ke one maya ngenganai gitu anak. Oh gitu. Ngenganai momang. Iyo, ngenganai mesin momang. Kamping ende agung. Bom tedoing masing-masing bom tedoing masing-masing. Iyo. Tapi aku numai sendiri. Aduh gitu patah kuruta cengka tahun dengan sangat atau politiba di teror namanya dia gumat gitu. Luar biasa. Jadi mungkin gitu ya ngasang gitu gitu. One dia tetinon. Atau perlu tambang kalau itu Omendik luta tingtino tua itu. Jadi revang sebelum ngonggevit kivan teraja dah sekaca bana hiop sebelum vivang grepe apa. Iya. Tentu kan mangaya pengasang tomboa suata ukat pa aguhama ko agusende pa. Iya. Begitu ma calsona tanggo kita jelaskan go bahwa ami rencana gitu emak. Iya. Kita tinggal apa ini. Berarti cala ma ko ya revangkus ko itu namanya cala mata mo ma ami kita pandai apa ta pandai tetinute adak tetinute setuju li tiga kita laku kami dia kita atau ya tarang salang di kebe. Iya. Jadi goyanak pertaman hoong pantang cama de ngasang isende agus semak eng lise alanin coro mang di tetanak kamping agunde agum nih ay menggo katai dite oi mak wende kuteti numekta tentu naik demah gitu. Ay no ngasan tombo senggelebat. Menggo di tete mak dis kita nde ma le ma lari ngaca ita mi di teta lari dengia mi di te gitu kalau itende gitu kalau itema oleh tama to belak mewe belak dan gitu ya bahan lite jadi mi liga
kut balas jasa di teta tetinu ite mai de vale de manga nana Yo. hai meneng kaveko dum pul menuk Yo. ai mom teme semegtan Yo. poli pase sapus mega poli selekop no bom nu hoa todo negara ngada kapak Yo. kodembe panden Yo. englam itu de mangan go eme englan de agum maga o de veva de netemga ise vetta ise kesa Oh, asangan ke ai harus mangat tetap anak ronan saksi. saksi Kutelelo, Eh. kita apa betul raket agua. kuta rakat agundan sangger tahu nga pandai situ gitu Luar biasa, Ya. luar biasa Iya. penjelasan itu ya. iya Tombo dite penjelasan dite pati gicari tinggi giciri teluta ada tentino ga jadi ya amena apa ngasanga terang benderang kita terang Iya, aja tuh. iya. Terima kasih pada dia itu. Lalu makin Korea atau perlu tambang Korea itu lu tentino itu kina omendi. Iya. Ya tentino hubungan masa ti berpandai so atau baik gue dengar aku itu itara aku dengar aku lete hote. Ona temu tanah mangrayo pandai beletang Korea sisi. Beletang sa isende semua makro sa pandai ga dua kuta apa ngasang rakatan lo cep hemagi isende gini gitu. Jadi ya hal-hal ya jadi ya one bokak naik istilah mangrai itu pua gilang-gilang cokole hitu ge nia jadi ini penjelasan itu larin muka mungkin itu tepas atau nagu patun jadi larinya mose larinya ngancing ita terangkir mata ya gua dengan kintil apa New York apa New Yorkin apa Nilor kirtilu iya mungkin itu tepas nah Iya. pandai apa haning kun ngancing pandai situ ga harus cowok dia bareng tom Iya. jadi tergantung mungkin ngancing ti kuliah tombol ti penjelasan lu serta kebiasaan mungkin kebiasaan atau pandai Iya. so laning le cowok situ laning la hidi kana beti me sebo hiaga langsung Iya. itu pandai so pas ko to hitu aku set pamle aing go betenak yo torok aku tombon situ sot ngasang tetinu atapang blega yo leitang 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 aku lebayang gitu ko hitu di HNKW dalam konteks HNKW ho anak yo eme HNKW duhulari mose di sende aku di sema itu gitu lite tapi nak sot go pangle si sega itu sata beda torok beda torok aya permisi tong lite one torok aku tombor ngasang tetinu iset pangle tega Pantaraja de di set ai landing la itala taya matanggereng ya matanggereng Iya. oleh landing lihitu ta taramangan cesagua menas titaya one anak one emak one empok gitu mangan de panden gitu pandai tetinu one pandai tetinu gitu tetap manga fanta camping sema aku sende iset pangle itu tadi yon beda itu tebedan gitu fantasi se oleh ai itu haut ngotombon kole camping one boa demas boa dende harus madis pandai kita dia cepat one baru kok one loboboan ngobantap oleh kuta senget lelme pingasina ho cepawan tadak aila itang tarmangan menis weki tarmangan helo hubak masuk saya jadi ya ampang sai mangan durang irus ngasangi sempo isi anak dit ai landing to dia tin ayat tadarau negala kami wayo ne bolok to marpeng lami pede tema hayang lamitai itu taranggon ho kalrepeng pede hayang Thailand marang bleme becekan lain adakin laku sabia gauk dite sara dite gronem barut
Keren begitu. tuh. Bantu mai semua, bantu vab nai semua itu Iyo, pande. Ayo iyo. iya kita madis kita itu. Iyo, madis. Itu ngobanta. Begitu. One mai gitu. Cepat kan. Cepat. Coba pakai cepat hokta ya Om Endi. Laning la cepat ya dulu lari mose danongku. Kok atau memang hitungin tradisi. Kau mengikuti kebiasaan di hamadi itu ta pamble itu. Di hamadi si pamble. Iyo. Vanta pakai bahan itu. Iyo, tak bete. Iyo. Ahitus ngasanga vantaya one boharise. Iyo. Konon tean gitu dulu mose di situ mah cepat. Ayo. Tapi gitu ngasang ruku. Ay tombo danong keren. Tombo danong ho. Olong cepa itu pong race. Gitu. Nia akan menggerai kok. Cepat deh. Cepat. Boleh gitu race deh. Karena ruku aku sakit tanah menggerai. Musim main deh ngasang kopi. Musim main deh ngasang hang. Jadi sehingga gitu kalau ngasang isebura aku cekik. Tetap bantaya wakar dise atau wainung dise. Tidak tetua. Ay wainung tadi ada tetua. Begitu. Iset pamble gitu. Dari sega ngobantal itu sise tetap ngoba cepat itu nebohat. Ya, berarti ya itu lut itu ya Amerika. Saya orang baru gitu. Berarti ya atas siro tetap kita harus menganak rona ya. Iya, makin anak rona. Kemudian cowok itu gaya ting nulatan di sepamble luta le itang. Nah, iya, le nangki iya. Le itang nangki bukan. Jadi ya cowok itu gak dulu untuk itu game. Pakai manuk gitu kok. Iya. Pakai manuk gitu kan. Duturan kok. Duturan aku seta SMA aku sendiri sepang level lemanu. Pakai ata tombon gitu. Tuh ngaceng lerunda. Tetap kita tukang tombo mangaming. Lain dulu kita boga tetinu. Oh iya. Kiat tombo. Dan harus tombo lata apa? Lata ya. Ata apa kole? Ata pecing tombo. Gitu. Ame hiota dua lari musik di sini semua bukan? Konen leru kan? Isi ngasih. Saya tapi bisir lemah. Ay tombo sina cep itu gitu. Itu beda memang. Saya rasa ini yang saya sebut terang benderang pak. Itu terus ada si reda sekayon ya temutan ya lino tenggo cok ya ada tintino itu. Ini atau pas na gupatun. Apakah lari musik da isin de semua kita kira sina cepal tahu kira koa pamble tangsi itu poa panel itu gitu. Jadi hitus bol ter dengan jelas tuh bahwa terang benderang ter melaju gitu ya tentang adakah ting-ting itu. Kemudian makhluk saat itu dah gitu Om Endi dalam keadaan sekarat isim mal baru sakit semua. Koa pengasang toko nya apa onya loce. Jadi ya rakatono loce, ini gitu pak. Jadi ya pan cowok itu gak paskin kali itu gak semacam hidi ada kata, itu sekolah itu bisa jalan kalau kita beli. Jadi cowok itu tam. Atau mesin kita gitu lite. I hope bola judul itu. Tetinu. Orang tang manga itang kole diang dengan ke apa paing kole tai. One paing tai itang diang holte. Sehingga dua sekarat itu menjaga tombol lema negara otak. Ayah bom tebail itu. Ata darau negala kami bayan debo. Boko kali kuruta cemolino dite. Kutbe ngagu becang ngagu te. Le ta maneka lerong slite ngasanga doong ngagu dungket dami. Lain ho pagat mangan lami ho hain kavel lami. Oh, ho tinu dami kampeng ite. Marang itakat liha. Dele kemengan ce inung kolebayan liha ya manuk itu tong. Gitu. Landing dalam keadaan huru harap gitu. Tema cocoon kulit. Gitu. Yang penting pandelite. Pandelite. Todo pa perte. Todo nai molor itu. Totom nai molor. Totom nai molor. Itu memang. Oh gitu. Komento ya apa kita alam. Tapi revang kata mesin. Revang dite, tapi revang dite hoga harus misalnya mga taong kulit. Sang anak. Mga taong. Mga taong. Nikahanan ko, nasing aku at rawat mo. Anak ko kakto. Harus mga suatu telun. Poli gitu ga, tetap mga tombong ko obliga.
ngasang betalaing atau tarang salang leveke bena ma hotaun sise. Oh. Jadi ya ho tinurami kamping aguste gitu. Botong itang dia. Rantang mangaya nang kitai itang diang. Gitu. Wih, luar biasa. Sekira sangat terang benderang bahwa penjelasan di Tia Om Erik kembali di IT. Iya. Bagian ting-ting waktu tua. Jadi itu sebuah ande masuk kayak jadi ya. Lu truk aku sakit seron de sumpah di siami. Jadi ya tino waktu tua. Jadi penting kalau pada itu istilah amnya hain kafe pagat manga khusus. Pagat mang, iya khusus. Amnya istilah apa amnya ngancing pakai istilah lebo tahu hiu gitu. Iya. Lebo tahu bombong kapas. Bombong Masih di tip. Iya. Dia nih kayak mau jadi ya dia kita bawa minggu ga amnya pasirnya lari musik di sini semua di tip. Iya. Jadi aduh itu ya apa ngasang pedang revang itu bantang di dia kita revang di dia kita onesin dia semua. Jadi ya itu sebuah katanya ngancing kafe agua tong daku cemaya lontoa torok lucene ki agua ya Mahendrik mata ya do bokong tutombo atau baisake kukutrupone lonto golokan beo tanah mangrai. Jadi ya tiba ke sini agua sengil tele kita olo tombo lolo selesai tai abo jauh lalau jauh lele pecinta sang dulu kita batang sang das kamu pur lava do ini temu tanam itu bagian ting-ting ya benar Iya, iya dia iya. sampai dia tino tua jadi penting kalau pada itu istilah amnya hain kafe pagat manga khusus Pagat mang, iya khusus. amnya istilah apa amnya ngancing pakai istilah lebo tahu hiu gitu Iya. lebo tahu bombong kapas Bombong masih di tip Iya. dia nih kayak mau jadi ya dia kita bawa minggu ga amnya pasirnya lari musik di sini semua di tip. Iya. Jadi aduh itu ya apa ngasang pedang revang itu bantang di dia kita revang di dia kita onesin dia semua. Jadi ya itu sebuah katanya ngancing kafe agua tong daku cemaya lontoa torok lucene ki agua ya Mahendrik mata ya do bokong tutombo atau baisake kukutrupone lonto golokan beo tanah mangrai. Jadi ya tiba ke sini agua sengil tele kita olo tombo lolo selesai tai abo jauh lalau jauh lele pecinta sang dulu kita batang sang das kamu pur lava do ini temu tanam itu bagian ting-ting ya benar Iya. dia Iya. sampai